yitwa Rayene. Uyu nguyu Rayene ngira ngo muramuzi cyane, ni umwarabu waje gukina muri ekipe ya Rayon Sport, ariko uyu nguyu Rayene yaje gukora igeragezwa muri iyi ekipe ya Gikundiro kugira ngo barebe ko ari ku rwego rwo gukina muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu Rayene rero yakoze imyitozo n'ikipe ya Rayon Sport, ariko ibyo ngibyo sibyo nshaka kugarukaho, ahubwo ndashaka kugaruka ku myitozo yihariye uyu nguyu Rayene akora umunsi ku munsi, dore ko kuva yagera ku butaka bw'u Rwanda uyu nguyu Rayene agenda akora imyitozo ye ku giti cye imwongerera imbaraga. Uyu nguyu Rayene ni umusore muremure, ni umusore ubona ko afite umubiri wo gukina umupira, ni umusore ubona ko afite imisatsi y'Abarabu, ngira ngo muramubona no ku mafoto. Uyu nguyu Rayene rero arimo arakorera imyitozo hano mu mujyi wa Kigali, ni imyitozo ye ku giti cye akomeje kugenda akora umunsi ku munsi. Munyemere rero mbe muva imuzi n'imuzingo, ngiye kuva imuzi n'imuzinga amakuru yose avugwa kuri uyu musore Rayene. Ese byifashe bite ibyo gusinya muri ekipe ya Rayon Sport? Ese azasinya ryari? Harabura iki kugira ngo asinye? Ese kuki yaje gukora igeragezwa muri ekipe ya Rayon Sport? Nibyo ngira ngo mbive imuzi n'imuzingo. Kora subscribe, ukore kunzogera kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu nguyu Rayene yageze ku butaka bw'u Rwanda muri uku kwezi kwa gatandatu, ndetse aza mu butaka bw'u Rwanda aje gukora igeragezwa muri ekipe ya Rayon Sport. Byagiye bivugwa kenshi ko uyu nguyu agomba gusinyira ikipe ya Rayon Sport, ariko mbere yuko ashyira umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport yabanje gucishwa mu igeragezwa rizwi ku izina rya teste mu rurimi rw'amahanga. Uyu nguyu rero Rayene ngewe simbabeshye ndimo ndakemanga imikinire ye, kuko ubundi kugira ubone umukinyi uvuye mu Barabu aje gukora igeragezwa mu gihugu cy'u Rwanda, nuko uwo mukinyi rwose aba aciriritse, niba atari bimwe byo kureba ku ruhu, niba atari bimwe byo kureba ati uyu nguyu ni umwarabu kandi Abarabu bazamuye urwego rw'imikinire, akaba ari ibyo ngibyo rwose biri gutuma iyi kipe ya Rayon Sport ishaka gusinyisha uyu Rayene. Naho nge navuga ngo abayobozi ba ekipe ya Rayon bagomba kubanza kwitonda, bakabanza gusuzuma imikinire y'uyu mukinyi, bakareba ko ari ku rwego rwo gukina muri shampiyona y'u Rwanda, kuko sinumva ukuntu umukinyi yaturuka mu Barabu aje gukora igeragezwa muri ekipe ya Rayon Sport ndetse no muri shampiyona y'u Rwanda. Twese iyi shampiyona y'u Rwanda ngira ngo tuyiziranyeho, tuzi imikorere yayo, tuzi imikinire yayo. Rero umukinyi rwose uturuka mu Barabu aje gukora igeragezwa mu Rwanda, wenda akoze igeragezwa muri shampiyona Tanzania wabyumva, ariko rwose gukora igeragezwa muri shampiyona y'u Rwanda nuko uwo mukinyi n'abamuzana ntago babizeye imikinire ye, n'abamuzana ntago babizeye urwego rwe rw'imikinire, kuko numva ko ekipe nka Rayon Sport kugira ngo isinyishe umukinyi nka Rayene ikabanza ikamucisha mu igeragezwa, rwose numva ko uwo mukinyi nuko hari ibintu byinshi aba akimangwaho, nuko hari ibintu byinshi uwo mukinyi baba batemera ku ruhande rwe. Rero ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport navuga ngo aba yari umukinyi mwiza, akaba afite ibyo ekipe nka Rayon yifuza cyangwa igenderaho isinyisha, byaba ari byiza cyane, ariko nanone aba yatujuje ibisabwa. Navuga ngo si byiza gufata umukinyi nk'uyu nguyu ukamuha amafaranga menshi cyane y'umurengera, kandi n'ubundi ntacyo azanye muri ekipe, ntacyo aje gufasha ekipe. Navuga rero bisaba kwitonda, bisaba gushishoza, bakamusinyisha ari uko babona ko hari ikintu gikomeye cyane arusha abasanze, cyangwa se arusha abakinyi dusanzwe dufite ku butaka bw'u Rwanda. Rero uyu nguyu Rayene akomeje gukora imyitozo muri ekipe ya Rayon Sport, ndetse n'abayobozi bareba urwego rw'imikinire ye kugira barebe ko uyu nguyu bamusinyisha ku butaka bw'u Rwanda, akagira ibyo azafasha iyi kipe ya Gikundiro cyangwa se ekipe ya Rayon Sport nkuko benshi bakunda kugenda bayitazira. Inshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, reka mbashimire cyane mwe tubana umunsi ku munsi. Nawe utarakora subscribe, ukora subscribe, ukore kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.